Sing ratu sasuhuna inggih pidaging nawegang pisan majeng ring Ratu Sang Hyang Widiwasa sesunan titiang palungguh iratu pamujok yang Saraswati Pini hajeng majeng ring lingih ide yang ngaji Saraswati pinake sarin sarin tatune titiang adorang titiang raris kanyekan kadimangkin mawit sangkaning keledangan angani ratu wantah puput titiang ngaturang suksemaning mana kanto keledang manyue cani riantukan palungguh iratu betara sane sampun ledang mapinugre ring padewekan titiang oastu
Mawit sangkaning keledangan palungguh iratu mawasano puput raris titiang rikalone titiang ngiket daging-daging kekawian Ramayana ian daging carite sane pisuguhang titiang renggalah kadimangkin woyo wenten sios wantah sane mebantang rame ian kande nanging Purno diastuke sampun puput preside anggen titiang sekar alit nanging kemanah antuk titiang durung kebausang paripurna kanto ketamot titiang ayo ian sane dados jalaran boyo wenten sios mape wiwit sangkaning kewimudan padewekan titiang nike sane dados jalaran wanyok lungsur titiang nunas pangampura antuk punike titiang sareng kekalih sang sane ngwacen rauhing juru basa wantah puput titiang ngelungsur agung pengampuro pisan ngawe carita balo kando inggih carita Ramayana kando puniki sane mangkin tuwek titiang nyaritayang inggih punika kawit titiang saking bale kando punika nyaritayang garing iyaning daging carita bale kandone punika wantah puput nyaritayang
Inik panegara Kosala punika. Nema pureng reng ayo dia inganan genah purine naler uningayang titian wantah wenten irike ring puri Ayodhya. Sang daso rato maraboni yaning sane nyengcengang irike ring puri Ayodhya maka tedung jagat irike boyolian wantah ide Sang Prabu Dasarata. Tiga ido Rikanyekan ide Sang Prabu Dasarata punika nyengcengang Ayodhya purine kabeh oleh prameswari idone tigang diri Rabin idone dia kuasa layo yaning Rabin ide Sang Prabu Dasarata punika sane kapertama uningayang titiang wantah mapesengan Dewi Kosalya. Ma putra Sang Rama risampun Sang Prabu Dasarata merabi sareng Dewi Kosalya kocap sampun ngembasang putrane dene kepesingin Sang Ramadewa. Raben ido kaping kali dadi nglantur ne mangkin titiang uningayang mekadi Rabin ide Sang Prabu Dasarata sane kaping kalih punika uningayang titiang kekai ma putra siki
mangkin caritayang Raben ide Sang Prabu Dasuratu sane kaping kalih sampun aler ngembasang putra nidone wantah kepesingin Sang Beratu. Jeraken tingkep. Yes.